Pibabasan ni Kristus sam kapibasian na dong usubab de zoy tapinay ko ngavi. Idsuang takaw no Domingo kaduvo, itimpu to taon si da panambazangam. Tuho na po sambayang na takaw da tadaw bay no nga. Isan savo di Iglesia. Munsikaw i Iglesia da idisan savo da sido, imonuzu da sido. Kanangan ido sido. Menima do ido sido. Dititak ngavi di spiritu di sido. Papasihiu do sido do isto vinangun kavavagu. Miaga di pinapasihiu sido di vaig do id anggur. Montok kapaihan ihon na po panimungan tahuad katahu Domingo bayno nga mantok do baladyalan. Pasovon ito binay ngavi. Do, pabobon, toy ko. Pisokon da dia ho, handphone dia ho. May da ISO na di do kakaso. Do, ontok do masama panaw o misa da toko. Katahuadan.
Songnya nopo Karena mawai tubunga Tuhan Omai nono timung zikoino Summa Maria wai Tuhan kinaya Ano kali sabi ahiko Sumoria roi kohubuk lagi Yang pada mana punya dosa Oma dia tumongo Sikozo somya nopo omo Kano momo itu bunga Tuhan Omai nono timung sikoino Summa Maria wai Tuhan kinaya Tuhan, mimoso dopo luar vida, ikahasan kano nomo piampu, om kapadan di nomo mohubu. Nong si chozo songya noko ongo, kano momo itu bunga Tuhan. Omai nono timung zikoino Summa Maria wai Tuhan kinaya Ingan ditama, ditanak, di Espiritu Tebitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus ditoko, ami kekinavan di kinaingan, ami kepisan di Espiritu Tebitua, miampai na Yesus saveave. Tapi nak ngawi melamai toko dah tadang minggu kedua timpu tamat. Mereka kesempatan dah pinatak di kinaingan dah toko dah tadang minggu bayi na diti. Karena mikot dah di sido, obitan toko sabi-abi dah pakai nona toko. Id pemusaban ngawiku, amit bos ngawiku, id nunui naimanku, amit nunui aku nangazan na memang. Mazan hasaku, Mazana sapu tagazoh kozo. Itinapogi na makinsian zau di mere. Ia bitua pentiambus hahangay. Sabi abinitasab sang tingabi. Diosu tapinay ngabi. Dos mambayang montok nugo. Dari Tuhan kinengan na toko. Kikasianan na da. Dari na toko. I kinengan tabakas. Mamahiyang na daw sa ngawi na toko, o magawit na toko ng kapasizan selaju. Amin. Tuhan, kau sianay no. Tuhan, kau sianay no. Kristus kau sianay no. Kristus kau sianay no. Tuhan, kau sianay no. Tuhan, kau sianay no. Kebentugan dan kinaingan ini takabas kozo. Ombi babasan dunia bintang nabasi. Togi kita witana magasong sikoya monong tuaw kina sikoya sumama sikoya pantuk sikoya manap sikoya do koponong kotawanan kami montok kebentukan tagaso Tuhan kiranya
kinaingan, Raja bersuka, oi kinaingan, tama-tamakan. Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tantoy Son, Tuhan kinaingan, nombalik kinaingan, anak dinaman. Mengiru kau di dosa, kami di pemangkunan, kau sianai doi dagan. Mengiru kau di dosa, kami di pemangkunan, Emo sampayan sa Ino ikaw kono ini amanan kita ba O siya na'y nawinagay Tuwid siya no iisa Domitwa Isisya no Isisyaw itakabaskoso Jesus Kristus May Espiritu tumitwa Hindi ko magtugan ni Inoygan Itama Kano sumambayang. Oy kinaingan tabakas konso paimpasis lajol. Ima melintada sa bebe kanunu. Duduvo daid surga am daid tanah. Pasianay konso no na makinango di kapikinsianan na tuhun nga vino. Am papanada no o kapibabasan no na ditimpo nga vinagay. Maza di Tuhan za Jesus Kristus tanak no. Imamama siya mamalinta miyang paniyaw, ini kapisan de Espiritu Tubitua, kinaingan montok sa hihinaid, ay so kapuson. Amen. Pembahasan manta di profeta Isaiah. Auzowi kumodait do kokomoy do Zion. Auzowi ababasan do kokomoy di Jerusalem. Gisom i do kapapang miaga do sumang tudan ikotuhidan do sido. Om kosindap miaga do titiu ikapamosizan do sido. Dadi ko kito idi do katuhidanu itinaw ngavi. Do kabontuganu isavya vilaja. Ampunganan ko idongan kavavagu. Iso ikatak domantad kabang di Tuhan. Ada di kodo sigalaja to sindak dait hongon di Tuhan. Siga datanak laja dait hongon di kenainganu. Au kono di punganan do izinatan. Om di tanah nu nga akon ko i dinuanan di duanan. Nga punganan ko may do ikananganku. Om itana nu inasavo tu kanangan ko di Tuhan. Om kivai do matod do itana nu. Miaga di tanak vagu imanan savo dihahangay. Ingkano gi iminamangun diyaw
do manan savo diaw. Omyagan isan savo do munsikaw do sinavan daw. Ingkano gi ikinoy nganu do munsikaw do diaw. Iwas di Tuhan. Kotawadan dari kinaingan.
sabi-abi Tuhan, di ko'y masangabi di Tuhan. Pembahasan manta di suat koiso di Sancti Paul dari Tuhun ngavi do Korint. Ogumu okavo do titak ngavi nga tomoimo do i spiritu. Ogumu okavo do kalaja ko penampuanan do tainaon nga tomoimo do i Tuhan. Kumalaja doid mogi kavo olahan doid mogi suvay o Tuhun nga i kinaingan i pakalaja doid savyavi dioho. Itiso iso kalalahano do kapatakan di spiritu nga toso songhun no po nga montok do tuduh tawasi. Songhun no po nga kiva do titak do mongia. Miampay do kabahan nakatak di spiritu do sido. Itiso no po nga kiva do titak do popo iya di tutuduk di nakatak do sido. Di i spiritu. Itiso no po nga titak do kotumazan nitak di i spiritu. Tiso no po vagu nga titak do kopamahingasan maza diti iso spiritu. Itiso kuasa do kosunduan ngavi. Itiso no po nga kopagahungungan. Itiso na po nga titak do mongintutun do sunduvan ngavi. Itiso na po nga titak do bos itiso na po nga kabahan do papalati ngavi di. Savyavi diti do kalaja di iso iso espiritu papabagi do mogi kavo o titak do kuma do mogi suvay Tuhun tumanud do pihi daw. Bos di Tuhan. Kotohuadan dari di kinaingan. Tuhan miampai Deus. Pembahasan manta dia abal tabasi tabitua sinuat di John.
Kiva dominator do doiho id Kana id Galilee. Doiho izina di Jesus, nangahap nangi Jesus, imakiki ang ngami daw. Ko biyay na pa siya da anggur, tunabi no i anggur pinobi mentok do minatod di. Bisay no di ina di Jesus isdo do aiso no do anggur diho. Bobos na Jesus do oi tondu. Nako tu izo no bisan no dino. Au punay ko tatimpu ko. Bisay no di ina di sido isupo ngabi no. Tanudon no pa Diyoso nunu no pa bosan di sido do Diyoso. Kivada onam o tipang tagazo na pasasuangan na baik na sangin sumpak na doiha ni montok na pamahyong tumanod na kaubasanan na Jehudi ngabi. Tayo isa di na kompos na duwang ngapod tayo tahu ngapod galan. Bisay na di Jesus isupo ngabi na suangay na baik iho tipang ngabi diho. Suangay na diho gisami na mantikhabay na Sago na di, omavito no Diyosu dodoyho di manalumpuan kadisido. Tanudo no diho kinamay no di manalumpuan ivaig, nabahiw no do anggur. Do aw di no kay hoy sido do mantad nambo iino supo ngabi minagaw do baig di o no kay hodi. Havono di manalumpuan iminanansabo ang bisay no bokon no po nga paswangon pahayd anggur tabasi no kozo pasungon pahayd anggur tabasi no kozo popion pahayd awsong ko binasi nagisomi na gumu po o tainum na tahap ngabi nga pinopi no iziyaw itabasi no kozo nagisombay no. Itino, kumoyso di tanda ngabi, pinatak di Jesus, pinatak di sidoi na di Kana di Galilee. Pinakitanan daw o kabantugan daw nongo tumbazan di sido, makikiiya ngabi di sido. Yabal tabasi di Tuhan. Dapinay ko ngabi, sampai bila toko tumazanzo, pantangon toko mahoing na toko, mahoing kusay, mahoing tondo. Nakuha gyata aw, sebab ina pangapanuan no kinahingan. Pantanga no, mahoing no kusay, tondo ka. Third commandment. Yeah. Tapi nung pinakinangaw toko, itya abal tabasi dibanan iti, mega ko sa do, awsong ko pasudong pananimba di Jesus di mahoing tondo daw. Tu sangyan na po na nobyan na anggur minatod na dari Kana sino di mahoing daw di Mary sino di Mary Jesus pinapahiya sa sido na nobyan na anggur ano ka di Jesus oy tondo kanaw. No kuo tu izo no bisan no dino. Pagkinangog ya, oy tondo kanaw. Mega ko sa sa kapantangan nito ang Jesus te. No kuo to, aw sinom na boss no, oy ina ka. Teko, oy mami. No kuo. Nung intingan to ko ite, iso kumoy na itiyan na pati nga mas intangan to ko manta the perspective na inko na pinadahin ni tiya Bible. Yeah? Tu tiya mantok na to ko Bible to ko no po tiya kadazan Bible no po nga pinadahin manta the book English. Tiya book English Bible na English na po nga pinadahin manta the book the boss the Hebrew
boss the Greek. Nah, tumanod na po the boss the Greek, itya kamay the terms, itya boss di pinakay ni Tuhan Jesus na po nga isa kamay the vocative case kaniha. Ano kamazan? Sebab mentok na po na tuhon na tiya Greece ngabi, tiya mo boss the Greek na po ngabi. Sangyan na pa sa tiya na mo na ay tando ka nga miyampay na respect, miyampay na kapantangan, miyampay na kakinabahan. Iho na tiya culture diha. Nung intangan to ko, the boss English, iyo sumok na tiya boss di kabasa na papalati na ko, may katuhon na boss na English, my lady ka. Tayo ko, madam ka. Tapi mentok na ko, boss kanazan, pinanahin na pa nga, ay tondo ka. Tapi kamazan na ba dito nung tumanod di original translation na pa nga abasi, to biyampay na kapantangan binabosit Tuhan Jesus. Out ako kaya nakongo na ingkot nasi di Tuhan Jesus. Ibinos ko dito na pa nga, ay tondo ako, dati kayong ka. Kanati di Tuhan Jesus, ay tondo kanati. Out ako na kayo. Sebab intonasi nga, masiti na intangan na to ko. Ayhan na to ko. Isa di kumoysa. Kumoysa na panganato. Sebab na panginaman na dosa nga bi. Sa sabab na di, daun sub sa tiha, inuabos, pinahabos mantad na paradise. Miyampay di Adam, koysa. Ko dubo, Mary, nakasaga. Pan ka nakasaga? Sino maga sida? Asaga, memang sida, so sida, na menday mo, na kanak na Tuhan, nagkapasisan daw. Miyampay na katumbasan daw, tinay mo daw, tiya plan, salvation plan na Tuhan mentok, na vinaon. Jadi, kamasan, memang Tuhan Jesus na kaya ko, na kima na kuasa, di tiya tondo diti, mohoing tondo daw diti. Ina pagi, na sunungi madaaw po na ikatatимpo daw, nga isa tinuhok daw, pinakyanuan, pinanuan, ti mohoing tondo daw. Jadi nung intangan to ko, iti tiya kaposisyon to ko sebagai natuhon Christian, Catholic. Latihan to ko. Nakuha tumantok na to ko, pansusubay to ko ni to ko, Catholic. O kung kami agati Christian ni susubay, ya? Nakuha, sebab mantok na to ko, pantangan to ko, itiya tina na kinaingan. Bonda Maria, Mother of God. Pantangan to ko, inapagin kita Diyos sa gambal Sancti Maria. Dati panambasangan, inapagin na kiba na gambal-gambal ngami ni, ang patong-patong ngami ni Sancti Maria, din namin na to ko. Amakano pa kayo nga sumambayang to ko na Jolio. Sebab kayo to ko, na kiba na kuasa pinatak ni Tuhan ni Sancti Maria. Dan naman na kabasa isina, miyampay na sambayang ni sina, mamna to ko, manuhok na pagkinuan. Pagkinuan na to ko, manuhong na to ko, dahil sambayang na to ko, ipagkinuan to ko ni Tuhan. Jadi ina, tapi na ko kami, masiti, ayhan to ko iti, o matumbasan to ko, o gimana lati na sambayang na Jolio. Sebab, kagumantuhon, aw sungko kelati na ano ko sa iti sambayang Jolio penogi. Sunungi mana kon ko na kakal to ko pada minggu tomod, apa na ikot bulan 5, bulan 10 kaya, tapi abasin na tidak intangan to ko mahakiti. Kagumantuhon sa mambayang Jolio, tumanod tomod. Kiba nagay kanda-kanda na mo na nasam na sumambayang ko na mintotok. Sebab iguhi-guhi ka. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Tapi nung kalati to ko, na itiya sambayang Jolio na pangakibada kuasa. Sebab dahil sambayang na Jolio na pangasumambayang to ko, may padi tina na kubusan ni Jesus, tina na to ko, may padi sambayang Jolio, kabasa na menuhok na pagkinan na to ko, tumbazan zo na kasimban,
lahan toko na sumambayang na Jolio. Jadi tabday ko nga ako na pa kayo nga abasi din tangan toko na nakuha ito pinatak na eklesia iti pambasan na iti akakamoy na imatod na kanan na bahay na diti. Sebab minggu bahay na, minggu kedua lagi. Ya. Tumanod na po na kajalan na eklesia. Tiada po church diti nga mega ka na bride mempelai perempuan. Jesus na po nga groom mempelai laki-laki. Ya. Jadi church, Jesus church, Tuhan Jesus, sa toko church, ya, sama bila toko church. Ngayon konteks na po na paroki Megalbayan nanti, izo na po nga penoko Kristus mempelai laki-laki, altar Kristus. Ziyo na po nga church. Jadi miaga dari komposisyon na sansabo sinaban, ingka nagi komposisyon ko sebagai dafada, Deus sebagai tinumbuhan kami dia tumpasan. Ya. Jadi komposisyon dari komposisyon na sansabo sinaban, itia sansabo sinaban na pangamipahon mamanaw. Ang kibam na ginatimpo na namo na kamazan na correcting untuk tisa tisa. Ya. Kiba dati asong ko katunod di sansabo tayo kasinaban, ang papayhag ya. Ringka. Jadi ino, ng konteks ako na bayan na diti, izo sebagai na sansabo, izo sinaban, konteks di susah ko sa numalati, tapi ingkan iti. Jadi, kiba na timpo dati na asong ko zo paintunod na kalalahan ako sebagai na paimpada kabasa na papayha na ka kabasa na papayha ang papatunod miyaga na ka na papayha ang papatunod na ginyazo nga tapinay nga api amit na payhon ko diyazo dati kadang-kadang komposisyon toko, abinaka sa komposisyon na paimpadan iti, keluar na gina-ginaba. Noko. Sebab tepat paintuhon tauman bagi hati padang amin iti, kiba ada kemungkangan lagi. Nga, no abasi na no umat papoyha may semesta sendi. Kaguman tuhon kan keingkalahan dia. Ingko sa tiha, memakai WhatsApp. Abasi ng WhatsAppan pada. Pasuangan dia ada status. Kahodong dia mentok depan. Asong ko dati abasi ka kani. Sebab nung iso sendiri muso, nung kahodong so da umat, nung iso, nung kibada sinaban ko, kahodong so da sinaban ko, so papasuang na WhatsApp bagi ada status. Apa punya bini tidak pandai masak. Apa mau? Mana boleh begitu? Ausong ko basi bagi akan ni. Teka sinaban, ya, mentok dasan sabah hodong. Apa punya laki tidur sampai pukul 10 tidak bantu kerja. Pasuangan luar status. Ausong ko kebasa. Sendiri malu ka bos malazo. Jadi ingkana ada komposisi na toko, na poim paruki panagi. Nung kiba na awsong ko pentunod dagay, ano po kayo zo, gumupada pada deti paruki penampang mana deti, may gasa mo, papoy ha. Kabasa toko na papatunod na namba ipatod na patunudan. Ya. Jadi menungkatuan toko na bos sabitwa di Tuhan niti, mabipokozo na minanak na toko na isa pengunsuban atau mazanzo na hobi minggiat na sumambayang jolyo. Ya. Sebab miaga din na bos ko ditino diti na isang ti Maria tina di Tuhan Jesus
nakabasa sa sino na minanu ni Tuhan Jesus na ano kamasan di miracle na kana. Jadi nung nakabasa sa sino na timpo ni noko to bay na pang-aw masiti tatap sino na nung sa tako makiano panagi makituhong ni Sankti Maria sa sino nga manulong na tako manuhong na tako na papayhan ni Tuhan Jesus sa ngayanda pa na kiba na pagkitungan tako ni kapasisan na tako. Jadi saan pago manukatawad tako na basta bitaw ni Tuhan niti kano tiyong busa na tako na tiyong busa na tako na papazo ni Tuhan tiyong busa na tako na mamanaw mipahod na katumazan kansanan na tako. Sabi mi kakat. Atumbazanzo, hindi so kinaingan, itama tabakas, manonodo no taban tana, no sababi konuno okito ao okito. Atumbazanzo no isa Tuhan Jesus Kristus, itanak tuntoy son nanak di kinaingan, nanak di tama na pagguhus sababi umul. Kinaingan, mantad kinaingan, tanabaw mantad tanabaw, kinaingan tupot mantad kinaingan tutupot. Nanak okon ko tinodo, so pimionsi miyampay di tama. Maza di sido o sababi donotodo. Montok natoko tuhun gabi, montok pemesisan natoko, suminandot isido mantad surga, maza di spiritu tabitua, nadadi tuhun nadadi hahangay Mary, nadadi na tuhun. Montok sebab natoko, na nakapapakin salib, na disibo ni Pontius Pilate, nandoso isido na kapatazon nahobong, timinungang bago untuk ditanaw kumatahu, katuludan miyampay di buhok na tangami tua. Meninsabat isno na surga, pinaikaw na di amananan di tama. Mikat may bago isno, kabantugan, na mamisala di sangimpasi ang mga patay, kapamalintan daw ay sa may kapuson. Tumbazanzo ini Espiritu tabitua, Tuhan, mananak no posisyon, muzo mantan di tama di tanak, miyampay di tama di tanak, no sambaon bantugan may, inakabos maza di propeta ngabi. Tumbazanzo di isa Eklesia tabitua, Katolik, Apostolik, mga kunzo na isa kapansuan, montok di kapahiyangan na doon sa ngabi, mandanandazo na di katuwagan di nangapatay, di kapasison di pamagunan na bikat. Amen. Mamamasita ko na pinon di ay sa kapadulyanan, paimpatay. Tuway sa nakatumbazan no kansanan to'y kapanuhadan. Ingkano, dos mambayang toko, montok ni titak no posisyon. Sisimano pa na toko nga, pasimano zikoyno oy Tuhan. Pasimano zikoyno oy Tuhan. Doi Eklesia, manak no da ditawasi no kozo, kuma doi vinon miagari Kristus, do minanak di anggur ditawasi no kozo, di tuhun ngawi do kana. Kanono sumambayang di Tuhan. Pasimano zikoyno oy Tuhan. Do koso na da o tuhun do i no anggur di Kristus, i katabas do tu Diyoho.
Kanono sumambayang daydi Tuhan. Pagsimbana zikay na ay Tuhan. Do ablakatan na da di kotimpa kotindapan di Kristus sa pagganakan ngavi in paroke dagay miaga di binalakatan di sido i pinasasavan dahin kana. Kanono sumambayang daydi Tuhan. Pagsimbana zikay na ay Tuhan. Do kapamamasi zikoy no da poinggonop daydi kaposizon di pakavasaw no dagay maza di titak no da anggur i kapapawakas dagay. Kanono sumambayang daydi Tuhan. Pagsimbana zikay na ay Tuhan. Domigu guhi zikoy na da do dayti do may inom di anggur no do kaginavan. Kanono sumamayang daydi Tuhan. Pagsimbana zikay na ay Tuhan. Sumambayang toko mantok di ho isumakit. Miyampay tolo COVID ko podam sizam na mazada sa kaday da dokutul ngavi. Nos ngavi paganakan kinovangan ngavi di ho do ovid no da den kovosyan do dumapos dititimpo do kasusan. Kanono sumambayang daydi Tuhan. Pagsimbana zikay na ay Tuhan. Kanono mikot daydi Santa Maria tina do toko. Makiano do sido do manampung do toko. Kumadi tanak do sido. Ituhan do toko Jesus Kristus. Miyampay sumambayang. Ave Maria, na pano kada grasya. Miyampay diyaw ikinaingan. O bitwa kada itanga sa bitondo. O mabitwa tuwa tinano Jesus. Sancti Maria, tinadikinaingan. O kinsya na iskoy tutun nga vi mamimidoso. Nabamaylo mantok jam nakakatazon za. Amen. Oy Ama, buwana zikay na nakumanin kana dagay, iti misa diti, tututuvan zikay. Pagkinon za iti, mazadi sino iminagahap dagay na babay na tumanod pamakanan na tinan amza daw. Mazadi Kristus Tuhan za. Amen. No'y nani ko po siyo, kano mo malubog do itahak ko po. No'y kiloy nga di tamato ko, palubog ko niya ipiropi. Magdako o niya ni Kristus, iminatay sa bako tulungan.
kalajang toko no buminawo. Ay amatori mono iti kalubukan. Inoy nga ni Tuhan, kano momolubuk do kita hak toko. Ay ama omay do pibabasan, iti pomogulan do baino. Mantado ko lubukan iti, doy ko ginawanom kong sitaan ni Tuhan. Doy ko ginawanom kong sikaan ni tanakmu. Oy amatori mono iti kolubukan. Inoy nga nito po siyon, kano momolubuk do kita haptoko. Doy tinoy nga nita matoko, polubukon niya iti roti. Azok ni Tuhan kinaingan na sabi binangon. Tumazadok bo siya no nakatemo zikoy, dilaw titakon sa diyaw. Tubaditana, kalajad hongon nga binitinaw tuhon, dumani may timantok na gay dilaw tinok posisyon. Azono sa hinay di kinaingan. Azok ni Tuhan kinaingan na sabi binangon. Tumazadok imang sambayang o ito pinangabi, do kabungan ko om Diyos ungabi o tayo mandada di kinaingan itamatabakas. Kay mo na day Tuhan ikaw bukan day tongonu. Montok ikaza nam kabantugan di ngandaw. Montok kabosian do toko. Om di kabosian do sabya vi eklizia to di kuada. Panak no, oy Tuhan, sumambayang zikoy, do kasudong kozo zikanana na mamong inditi misterium. Tu sasangyan do po, ikan naman niti kahubukan, naman lamazo, ikalaja na kumanabusan nagay o pongo. Maza ni Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan, miyampay Diyoso. Om yampay kasunduban. Wain sabata ginabangami Diyoso, Wain sabaton zaiti ngabi doy di Tuhan. kanamanak nakpanang katawanan ngami na di Tuhan, kinaingan na takaw. O tunu tamatuhid na iti. Tatapat na katuno na matuhin iti, kaladyan sa kapumasusan sa, tambay mo, amin na manapa na manak niya kapanang katawanan ngami Tuhan, tama-tabi tuwa, kinaingan tabakas ko sa may sa kumpusan. Tu pinazuno, ipinasungkanan ngami ni pamugunan, nakapaguhod, di kabahiyan ngami na timpo ngami, timpo taon ngami. Nugno tuhon, in kagaga niyaw sundi, ang pinapazat na katuwanan in saybaw ni sa pamugunan na di sabi kay mazandi, na mamalinta in gano na di saybaw na sabi inotodo no, ang mga zo diyaw sa hihinad na di kaladyang nga tinama, maza ni Kristus Tuhan za. Amingkano, miyampay sabi nita sa bungabi, mga zo zikoy diyaw to di kalamazanton dos mga zo zikoy. Obituan,
Obituai Tuhan Pinoynan, Doko kuasanya di surga, kabanan tanah, noponu doko bontuganu, azari kakabas koso, asowisiro, ini kepimpinan di Tuhan, azari di kakabas koso. Untuk petabitua kay Tuhan, ito mundo sa may kabituahan. Itinapogi, doon di zona na bituay titak nga bis mambayang si koy. Mazarap pasunod ni Espiritu no, na ditingabi mega mabaw matu. May dadari dahi tingabi na muntok nagay, di tinan, omza, di Tuhan Jesus Kristus, Diyos. Ilahan megadi untuk napangay makan min sa sadap, nano di sinay saban, o minsan po na minanak na kumalong katawanan ngabi. Pinatak di sinoin at makikii ang amin na mos-mos. O nuwa iti, sabi ko, o panginom na mantan diti, to iti na saban ni Zako, iza di batas kababago may sa kupuson, ipatunguan may mantok Diyoso o mantok tagumo, mantok di kapahiyangan na daw sa ngabi, may na itinadikan naman dugo. Ikatapatan taham lati na katumbasan. Kapabasi ko'y nakinapatasaluoy Tuhan, Om papatahan na pinatulaganu, Isamito at kawalu. Itinapawagin naman sa kay malamay ni kan naman, ni kinapatasan ng kinatuwagan daw, patakan sa diyaw, oy Tuhan, ilaw tinang posisyon om isasaban na kapamasisan, manaknak mo ng katawanan ngapi, na ningitan sa kayo diyaw na kapanan na dumbangan no, o manampuan na diyaw. O duka sa kayo na sumambayang, na magin na ditinanam sa ni Kristus, o timong sa kayo na nadan iso, maza ni Espiritu tabituwa. O namoy Tuhan, Ecclesia ng pantangkap, patatangkap ni pamagunan, o mabitanan sinod ni kapanuan na tawad sa kaday. Sa ngabiyan, miyampay ni Francis Pope Dagay, Om John Bishop Dagay, Om Sabi ni Father Ngapi. O naman ang ito pinagabi Dagay, inoakodo pinikahansanan ni katuwagan, Om Sabi inapatay in kosyanan no. Tayo mo na Diyo na nabaw na buwas no. Kosyanan Dagay sabi mismo bayang sikoy, na miyampay di hahangay tabito Mary tinani kinaingan, Sancti Joseph Sabado Sido, miyampay di apostol tong bitwa, sabi Sancti, nakapapons ka di di po umpus ni mulan ngapi, kanun sa ko'y nadarik bosyan, na dumani na sumpita mungkos ngapi na kapasisan sa ladyol, ang mga zo mambantok diyaw mazanitanak no Jesus Kristus. Maza disido, miyampay disido, omi disido. Oy kinaingan tamatabakas, ini kapisan ni Espiritu tabitwa. Sabi ami kabantungan ang kabantangan nga diawno, montok sa hihinaid, ay so kapupuson. Amen.
Na di penuh di mamasi, am naug mga anak pangyaan pa ni kinaingan, kataman si kayo dumumpos. Kamazai Yesusa, Obibuan o nanu, Ipagkakato malikanu, Izadu ay manoikana, Iyagano ita, Moido Yesusa. Okoragayo kororiti, Olopista rasa sanada, Ompori yozito, Yomasa abirata, Iyagaraga omonio, Isoto momuasa, Na manak na pibabasan in tanaw nga binagay, na mazari sa kanada ko siya nano, pagabas si kanada tumay mo naman tad doso, ang pagdampasi mantad sa pemikosan ginabo, na masas kay paingandan, di ikahan sa nabituhan, ang di kay katan ni mamasi sa Jesus Christus. Tu iko kamalintan, ikuasa, om iko bantugan no po, nga diaw do babay no om sohihinay. O Tuhan Jesus Kristus, iminabos na ni Apostle nga bino. Pibabasan timponon ko Diyoso, pibabasan ko takon ko Diyoso. Kanaintong, na dosa nga binagay, nga na di katumbazan di Ecclesiano, ang katawan na namanak na sino na pibabasan ang pisan, ikatununan may bahizab no, imamamasya mamalinta, mantok sa hihinayin ay sa kapuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan, may ang Diyos sa tumay mo. Om yampay do sindukan. Kanong magitatak ni tanda ng pibabasan. Oy lumari kinoy nga, mong ilugod iloso nga bilipo mo guna, o siya na'y agay. Oy lumari kinoy nga, mong ilugod iloso nga bilipo mo guna. Intangay, idomba di kinaingan. Intangay sino. Imang idunido sa ngabi ni pumagunan. Abituan ng Santa Buho na di makan min sa sanap ni domba. Oy Tuhan, kau so mipadan no patuto dos musod di hatu. Ngaboso no kay Bos, among isang may ikadugo.
보시소 이시야노 어디 띄우고 서희나 오 두하 이시야노 만나보고 보시소 어디 나가누 너희로고 만나보고 너희 나가 Isiauno sinu aku iko hunggusan Isiauno hansanonku iko'y mazatan Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Ibasomun inabo Isontok nakakalabo Ada ponok koni ginabo Dominso moklisido Jesus lo iho, Jesus lo iho, magahap na biloto ko, lo tumanuda. Sundong ko tulo sa daan ko, Kinolwangan susoni Nakanako no kotongo Tukibai mongoluan I Jesus no iho I Jesus no iho Magahap na biloto ko no tumanuda Songian ropi ko susanto Omosong mulan Yesus Ondo mono Yesu tomoy mo Isay siluak do tandus I Jesus no iho I Jesus no iho Magahap na biloto ko tumanuda
ada kono imam kongo untuk ilmu tondo Tuhan hansan kono doi songu igumi na botoko Jesus no iho, Jesus no iho, magahal Navino toko, Yotu manuda. Jesus no iho, Jesus no iho, magahal Navino toko, Yotu manuda. Kano sumambayang. Patungwa dari dagay Tuhan, Espiritu na kaginaban, no? Itinahwad no, da dizo no, da santab ni nakakan, no? Masa diti iso loti pansurga, iso pamusaban ginapa. Masa di Kristus Tuhan za. Amen. Mikaw ko po da namot ito binay ko ngavi. Mentok na pipiyo kapayhan na panambazangan. Kapasavan mentok dito binay nakano the form kapamahavan dumadi the father the diocese. Do tadaw ko panutuban na po do kapanayman the form nga tadaw suvam. Ko opadam tu tadaw buhan ko iso. Ina po kapoligistahan tumindapo misat tabituaid panabazangan Sancti Michael nga pakyanuan ko da sumuang hazag tay website da paroke. Pasambutan man to krisantob sumambut pa sakay kulita tay drive-through communion. Dadaitid panabazangan Sancti Michael nga miyaga tumay mo, tupatitikid ta daw minggu. Mantajam ko padamduvo daw nga daw, gisom na jam ko padamduvo, tahungopod, tahib ta nga daw. Ko tulan kaladya pinatanto, teko SOP, montok di santob tuminapaw da misaid panabazangan Sancti Michael Pinampang. Pakavasaw na pada tumindapaw da misaid panabazangan diti, nga ina tabinay inaganop no osungkit. Maza kapayhan idmay si jatra diho. Ina pa tabinay iaw pa nakatay mo tay naganop osungkit. Nga aw pa kagastaon na sumuang da panambazangan. Da zanak nga vi, di apadam 2 taon na umulamid sibo. Pakavasaon na tumanod na mohoying diho. Idnombo da imohoying mo si Tino da naganop no osungkit. Ina po kapoligistahan do sikul minggu PMG IKK o MIKD. Montok da taon duvo nga ibu duvo nga padam duvo. Nga tumimpun na jam ko si Zam do nga suvab. Gisom na jam ko iso tahib tanga daw. Da tadaw bayno idewan PPC. Tadaw bayno panogi itadaw to vino da panayman do kapoligistahan. Mentok kapayhan kumadi da binay ngavi iobas da tumindapo do mista patitikid tadaw. Do ontok tadaw konom di tidumonto kaduvo nga pramduvo tadaw buhan kaiso. Aiso mista do nga suvam. Ang papayho nagi kumada tabinay ngavi,
do tumimpun mantad tadaw suvab, kaopadam tu tadaw vuhan kaiso. Aiso na di kasahimbahan mitihambus do misa patitikid tadaw. Tumanod do pinagibabasan, dahil pitimbungakan do Father ngavi, di kavavago. Kiva iko za do misa kyo, nga iinay katahuzan mitihambus o aiso. O muntok na kapayhan suvay, o kito dahil hazag, teko website da paroke. Ingkakat ko na ito binay nga vi. O mag-iampat ako sa mambayang ni sambayang mantok sinod. Mingkakat zo, idumbangan do, Espiritu tabitwa, tumimong miso ingano, isyaw kano manantudok dagay, nadizono o ginaboza na haminu, iya o sikoy nilahan ni Mositi ugadan sa, tudukay sikoy na gumusani, amungkang sikoy o mambidoso, kada sikoy pogoso na o tigaw, kada pogoso kamusuanan magabit nagay, nilahan ni aw katunod, tayo pihison ni mga humuno kay mansa. Inpisan nagay, mogyong sikoy diyaw, manakano sikoy mamanaw son tanunan, pakaza na di kaposisyon sladyo, amukano sa lahan katapatan, amuno ikatunod. Sa babi iti, pakinon sa diyaw, imasa kumaladya in sa babi tempat timpo, inpisan ni tama ni tanak sa hihinay ay sa kapuson. Amen. Ituhan miyampay Diyos. Miyampay sunduhan. Ikinagan tabakas mamalakat na Diyos. Itama, ami tanak, ami Espiritu tabituwa. Amen. Ugad no, ang pabalan no, iabal tabasi ni Tuhan. Patawanan ay pinay na. Musiko toko ngabi, umoso-moso kobotugan. Tikitada, tikada ngabi, ano umoso do'y kaasaan, kapazodo Tuhan sa. Ikinoy nganom ladyan, Inoy ng saong tama, ikuasa ko do'y radya nabi. Tulukay mo, ikatapatan, kano umoso do'y kaasaan, papasodo Tuhan sa. Ikinoy nga nom ladyan, si kaano'y Tuhan, ko'y namong ipaganapan. Ito tumo, doon maninabang, kano umoso do'y kaasaan, papasodo Tuhan sa. Ikino'y nga nom ladyan, umoso do'y kaasaan, papasodo Tuhan sa. Ikino'y nga nom ladyan.